Najpoznatija krilatica da nije važno pobediti, već je važno učestvovati, našla je svoju potvrdu na nedavno održanoj manifestaciji Srem Club Cop Fest u Šidu u organizaciji Udruženja Sremska svinjokolja i kobasicijada. Toga dana 29 ekipa takmičilo se u pravljanju sveže sremske kobasice, ali i međusobno družilo uz dobru hranu, finu kapljicu i odličnu muzičku zabavu tokom čitavog dana. Među ovim ekipama 4 su bile iz Slovačke, 2 iz Češke, 3 iz Slovenije i po 1 iz Hrvatske i Republike Srpske. Mi smo udruga koja organizira 36 godina Salamijadu u Samoboru u kontinuitetu. Moram reći, kad već kažem, moram reći da smo prošlogodišnji pobjednici ovdje. Mi smo prošle godine osvojili prvo mjesto na ovom takmičenju. A moram reći još jednu stvar, da smo ove godine osvojili u Pećuhu isto prvo mjesto. Znači, umemo da napravimo sremsku kobasicu. Koliko dugo imate saradnju sa sremskim i šidskim kobasičarima? To vam je saradnja negdje datira od 10 do 15 godina. Evo, počeli smo sa Mađarskom, sa Bekešćabom, pa smo došli do Pećuha, pa smo u Šidu tu i ljudi iz Šida, udruga dolazi kod nas na Salamijadu već 10-15 godina, ne znam sada točno, ali jako je dobrim smo odnosima i evo, mi nemamo ovakav vid takmičenja, dakle gdje se ta kobasica radi na licu mjesta, peče se i ocjenjuje se. Mi imamo trajni proizvod, tu salamu našu koju možete vidjeti i ovdje na našem stolu. Dakle, nešto što imate i vi ovdje, ali to je kod vas, mislim da je to u 3. mjesecu, a ovaj drugi dio koji je kao kobasicijada, to je sad u konac 10. mjeseca. Šta je to tajni sastojak dobrog i kvalitetnog proizvoda? Gledajte, u svakom slučaju sirovina iz koje se pravi kobasica, koju recimo dobivamo svi isto ovdje. Tajna dobre kobasice je sigurno u kvaliteti mesa. Kvaliteta mesa danas je takva kakva je. Znači, dobivamo svi isto, ali da bi neko pobjedio, da bi napravio vrhunsku kobasicu, znači isključivo je onaj dio obrade, mljevenja i dodavanja mirodija. Dakle, to kad se to lijepo sljubi jedno s drugim, onda se može dobiti kvalitetan proizvod. A šta drugo da vam kažem? Jest da je to, i mi smo hobisti, kod nas nema profesionalaca, nema mesara, hobisti koji godinama radimo u svojim domovima, slične kobasice ovima, dakle, znamo nešto više kao hobisti o tome. Možda čak smo i u prednosti pred profesionalcima koji to rade onako, što bi rekli, za svaki dan i možda iz dosade, jel? Kako vam se dopada Šid i Šiđani? Pa Šid je prekrasan, gledajte, ja sam godinama tu, najmanje 10 godina dolazim i uvijek mi je lijepo doći ovdje, jako ljubazni domaćini, ljudi i takmičenje, evo, velim, prošle godine smo osvojili prvo mjesto, tu smo bili, Zvonko Bogdan je nastupio na pozornici, dobili smo tu nagradu i to nas baš onako ispunjava i uvijek sa veseljem dolazimo u Šid. S obzirom da je manifestaciju posjetilo oko 7000 posetilaca, da je sve proteklo u najboljem raspoloženju i najboljem redu, možemo slobodno reći da se Srem Club Cop Fest utvrdio na turističkoj mapi i ponudi Šida.